بلا بشکا من کسبا چاچے کسبک راتگک سیئتن سگنا و احاطت بی او راگیر کڑیوی دلرام خطیتو خپل گنا فاولئک دا کسان اصحاب النار خواندان دی اور دی هم دوی چې دی فیها په دې اور کې خالدون همیشه بوي. اوس مؤمنانو ته بشارت ذکر کوي والذین وهو کسان آمنوا چې ایمان راوړی دا وعملوا الصالحات او عملونه کوي نیک اولئک دا کسان اصحاب الجنه خواندان د جنت دی هم دوی چې دی فیها په دې جنت کې خالدون همیشه وي. وَإِذْ أَخَذْنَا وَكَلَا چه واخست منگا میثاق بنی اسرائیل فخوعدا د بنی اسرائیلنا لا تعبدونا چه عبادت بنکوی الا اللہ ما سوا دا اللہنا وبالوالدین احسانا و دا مور و پلار سر وخیگن کوی وذی القربا و دارنگ خپلوانو سرا والیتاما و دا یتیمانانو سرا والمساکینی و دا مسکنانو سرا و احسان کوی وقولوا اوئی للناس خلقتا حسنا خخورا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقَائِمْ كَيْ مَنْزَلَ رَا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَوْا زَكَاةً ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بِعْتَاسُوا مَخْوَارَ وَلُو إِلَّا مَغَرْ قَلِيلًا مِنْكُمْ لَغُسْتَاسُنَا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَتَاسُ مَخْرَوْنْ كِيَي وَإِذْ أَخَذْنَا وَكَلَچِ وَاخِسْتَ مَنْغَا مِيثَاقَكُمْ فَخَوَادَ اسْتَاسُنَا لَا تَسْفِكُونَ چِنَبَتُ يَوَيْ دِمَاكُمْ مِنْ اخْبَلِ يَوْدَبَلْ وَلَا تُخْرِجُونَ وَنَبَوْ بَاسَيْ أَنفُسَكُمْ اخْبَلْ خَلَقَ ان اخبل هم جنسا من دياركم دخبلوا كوروننا ثم بیا اقررتم تاسو اقرارک وانتم تشهدون او تاسو گواهانی